Inis ní ridan is anam dom agus tá méid go mágur a mácha. Well no, chun na fearing rá tá méid go fása. Cin fá? Georgina, no what's the Irish for stress though? Níl sé tá go fós. Níl. I mean, ní higann siad saoil na daoine ága, sa tá lán you ann. Cad é sin. Gáirí. Bú fása. An bhfuil tú ag magad. Feig an cuairt an papa. Mar hampla. Martin O'Cahain. Se. Míle fáilte rót. Is mis se Catlíní Húlaháin agus seo taigmach díarmada. Fuair tú ná ceart in chuí? Fuair. Imelda, inis an phríomhide go bhfuil an tús le Cahain díreach tacha. What? Lá mór. Lá an bhrechanis. Agus tá na drochtaí seo ag dul timpeall ag díal dógaí go thuscailte. Cad atá le déana bhac iad is tuppa agus cad a fó fása a fólín. Pauline! Well, bhí mar seáil le réir agus rugad Eddie Sackville agus tá an bastard san ospidéal inis. Pauline! What? I enjoy home economics. Tánaíon tíoslum. Tánaíon tíoslum. Liar. Agus sin in Ireland agus tá teanglann in seo hain. Agus tá siomra na múnteirí hí sa bailach sin. Right, well, tá mé seomra agam féin is deidir is tasnú ná. Ar bhiste leat chatlamsa? Má gur maigad. Tá an tír na ling. Well, ar a laiad ní cíiríocha. Darren, please. You're gonna fail anyways, what's the point? Would you get into the car? I'm 18 now, miss. Seo listan an áltaí. Ó, har a bheith táhacht. Ar level, ná level agus... Agus bun level, right. Se. Agus sinna méid. Farrier. An hebhdach í titúg sa cheantar seo le blianta nuas. Móire, beth an mark like that on a second. Martin seo í síle an múnta réile gaeilge tá. Is próneach. No joy. Jesus, Mary and Joseph. Mr. Murphy? Is this Mr. Murphy? I'm sorry, I see. Well, is Mrs. Murphy there? Thank you. We have a problem. Okay, Cunis inish. Hey, fuck'll go, fuck'll miss, go fuck all. Cunis inis! Why me? Céim fá mise. Céim fá mise. Because you're next, that's why. Tá is te? Good luck. Dí réit? Jeez, Meredith. Pauline Kelly is anam dum agus tá mé jog blina Jake dísh. Ó, bhfuil leat sí is. Ní mi se an cé duine, you know. Tá agam. Bacár duine eile a bheith an seanis ach tá sé, well, tá níos mo gaeilge aige agus... Ar bhiste leat an doras a húnó. Mis sé fólín. Cad a bhfuilfas a chunúsaid na gaeilge dí cheantar féin na chochú. Gom leisgeil? Ní higann tú mé? No, tuig amach ní... Go maith. So cad a bhfuilfas a? I me cheantar féin. Se. Postne. Agus, gacóir a leann tú gaeilge, fáin tú cúpán. An nuair a fáin tú fé cúpán, fáin tú tuairs go dtí an gaeltacht. Bastard! Éasca, stop an bearla. Ein duine a dtír an bearla, tá sé an áin lí. Fágaí bhil go sa fub, yeah? Pointí béir agus fáilte. Níl cadisteach ag daoine fiocht ag. Orland go minic is dói? Me? No. Kaylee. Kaylee. You know, river dance. Kaylee. Ceis simulé sin. Im a thorm féin. Tá lán gáil a gaeilge, tá an gaeilge an a simul, you know? Ó is tean go álaní tá sí ceabhar.
Ach, ní mála an moccanílach, tá an moccanílach an áit ar fad. Is éisfid mé na smuointe, beag a catínte. A úsáirte, it másc le dína, mar úsáirte, agad. Eros. Dan bránach é sin. Cyn sort duine yn fili sin mesto? Bhí sé tín go minic agus fuair sé bás. Right. Right. So, tá sí séranis. Where is he, Sandra? Sir, I don't go with him anymore. Well, any luck? No, no sign. Annam? Imelda ní cosadic. Áit cónia? Hain nád né, bort ar an trá, bailá clia cúg. Dada brehe? A sé lás fed, mi bealtana. Clán? Lan bhhain. Deahar na drifar? Inín. Gaeilge, Burla, Mata, Alín, Eicnamíocht, Cúntasaíocht, Star, Tarólaíocht. Prodigy, Primal Scream, Nearly God, Radiohead, Spiritualized, Jaluka, The Aloof, David Holmes, Lawrence Garnier, Fanta Baz, Christian Hurst, Jeff Buckley, Sneaker Pimps, that's about it, really. Mr. Walsh. I don't have all day. Honest, sir, I don't know where he is. Agus. Schmeichel, Neville, Pallister, May, Irwin, Beckham, Bull, Giggs, Sheringham, Cole, agus Tíos, Tatnain Tíoslum. Se fi mé sa gweil tucht rif. Caroto? Hatan sé gomórlam. No. Caroto? Cúg mé le ma carda bhí an crack nóca. Nocha? Bhí an crack anna nóca. Cahat? Ó se teach an fearsig. An sin cúmar go dtí an disco agus dálamar lína lemonáide. Agus nuair a stop an disco bhí tuairse orm so hit mé a colla. An sin gúisig mé go tuban. Agus an sin. Sorry, what was the question again? Ná go mat tú an réalta ólas ag dul rán is mo dheoig tú. Come on. Well, sinné. Tá tú críne, sfeidir le imimecht. Darnólaíocht. Gomliscin? Is matlum darnólaíocht. Anyway, anis tá tú... Imríam darnólaíocht sa hala atúil. Gach maidin dóirg mé ar go seachta clog agus rit mé ar scóil. Riham. Agus tá mai toisan duine simplí ar fad. I wanted to lay low. Statement. On the turn for home, 2 furlongs duration, and speed and Anthony Powell in the lead. From Derry Boyle in second, then Shy Hard, then Family Way and Arctic Weather, Bank Staple from a long way back. Oh, thank you. Fáilte Sandra, point when you're ready, love. An gaban tú gúil daoine óga an léniú sásta? Tá. Go mai, cén fá? No, Níl. Níl tú cinnte? Se. Go mai, so cad a cheapan tú? Tá brán orm. Tá tá bránach? Anna bránach se. So níl tú sásta? Mister, I haven't got a clue what you're on about. Right, Ken. Yeah. Anim. Oh, no, Dalek is on Right, anish. Yes, anim. Right, Ken. Shin Pelador. Chapel. Is Malone Pel? No. Fan. Is Pelador in talk, mate? Fan! Your nickname? I told you, Roy Ken. Sap. Cod is anam Dutch. Je suis Timothy O'Donnell. Je suis très bien, merci. Right. Where is he? Ken cha bhamsire tagad? Oh yeah, I know that one.
Tá aimsir go maith agus níl sé floch. Agus cad a dhéanam d'ir? Gach se an tain sé go dé an office an post. Far a fuiste, ne? Tain sé go dé fear an post agus tugam fear an post aige dó. Agus tugam sé an taige do mhami agus tugam mhami anna taige go dé an chapdarg agus an sin déanamh sé an duine. Aaron Murphy! Get into this car right now. Do you hear me? Mala? Yeah. No, Piao. Come on. Gus cad é sin? Don't tell me. Pass. Fuineog. Fuineog, Jesus, I knew it. Fuineog, that's desperate, isn't it? Agus cad é seo? What, Honduras? Se, Honduras, se. Listen, I get the message. Well, toga bogey. Cause now be dawn, huh? Right. Paris J. Do you good? Is Mudagach? Cut to wood? Tommy and Seanish. Kid? Darna Marcus and them. Erira. Erira? Oslo, sha. This work, ni fedra la chacht no imacht in oris min lad. I mean, Cain Wiley. Come a liskil? Cain diffrig the aine she. Ni higam? Shin ni higgin too. Ni higgin aine. I just don't. Ni ekem on fani small, alright? And ish, to tussy guy drach. Okay, look. Ta brown arm. Noir arm. Ta me up me in the dag dish. Rugga agus toga me am law clear. Ta me sa shea blin ar skull. Ta me am a coney. A quager shocked all school in the park. It's counter cune. It's counter on Cheville day. Agus Tommy Hismahori trace. Tommy Hismahori trace Brisha sues. So, I'd lay for me dawn or what the king did? No. Elaine Ra. Sinead saw you. Sinead. Sinead. You okay? Yeah, tore out. Tá sé hart. Tá sé hart. I mai cop an téad? Bhain ni bheith. Will tú cear go leor? O cai mé amecht. Ein troed. Ni higam? Ma, cuisach, lag, no godonna. Jaile loga leir. Slán na bháile. Cad é? Adios.